banzambi moyo wenu twakudisasha kabidi lelu wajitukuja kumujulu ja muntu manda mukulu watwetu kutendelela mwakulu wetu wachiluba kabidi ngasa nijitalala bya kuditatu nzambi ikala nwenu bonsu kumudino ikalangana mudina ja Kristo mkalenu wetu amen. Chacha paka ya mosaku mukona yulu kunzulu kanyi wewe wakamweka chikondo eti utuleja pala wa masia zambita zambi wanyi weyo muni ngubikila muki munyagala ngubikila zambi wanyi mulombu yani zambi gale kusamina kwa kumoya no ulimuka ulimuku atabia munda zambi wanyi ulimu zambi wabake eyo bana banzambi lumuna kwamba bwase tokupetana kabidilelo bwate tukutendelela mumokulu wetu wa Chiluba jani ndiye pastor Kapumbu Mutamba mwambi wa mishoni ya presbiteria nonko bonsu wetu munyuma umwe kuno jinu ikalangana tujifilaini myo yetu bonsu kudi nzambi fatu tutendelene bonsu badi batuteleje muchikondo echi ngasa kabidi niditalala bya kuditatu nzambi bino kokesho bonsu bwe midine ja Kristo mkalengu wetu amen. Mamanyisha ajano bwanu tambu kibenge kujiba kwabo nenu mwana badi ni ma telefone nenu mwana mabu dichale chimana bwanu enu kutupobo ne kunanga mujibena falansa bambe ne eme nungu bwanu nungu babungu badi mwakala bamona nungu mushindu liye mwakutangale shulu mluempi lwa Kristo kukwa dungu tiba mnyani bimpe butu dabo mbakulomba bwaji tungjetu nanga mutu tumuna nalo aja pitaka tataka kwetu mako kana mkachuma bene ekelezia bwagusungula bumuntu ujumwa ku kalabo muima nyini wanzu buya masungula bami nyampala anyi masungula mkalengu wajitu tunamba kutambu kubalombela nzambi bamana kwamba nungu ne tuimbe musambu wa bantu bons udi nomba makumi asambombo ne nai musambu di nomba makumi asambombo ne nai Yesu ujijiba jetu Yesu ujijiba jibe wakala kutusungila Eje ujijiba jetu wakala kutusungila Yesu ujijiba Sungi
eyo bamana kuimba musambu butu nabo mpinde bakulomba nzambi bwa nyuma wa nzambi atupwekele atulombolo mukumvu kwa di mukubala kwa mukando wa nzambi ni muku ushungulula mene kangole michime ya bonso badi bateleja nyuma atuishi mubulele mudini dia Kristo tulomba tatu nzambu wetu numukalengo wetu tudikudi katataka tukusakidila bawa kutupa chikondo chaka najitu kujalelu meni jalumingu bwatu tukukutendelele mukuimba kwa misambu mukukulomba ni mukumvu kwa jidie nukuba byonso ebifa tutubienza tuja mujita kamene ndishinga ni nyuma webe atulombola mukubala mukumva na akangole michimi yetu mene ya bonso badi batuteleja badidi fetu mwa mundu mwa michimi ya kala nzambu wetu patokulo mungu tatu mudindi ya Kristo mukalengo wetu amen. Nungubanu betu netu bale mumukanda na kutambu kusubwa tuetu kubajilanga nenu mwabeu mukanda ujibabu ngibatamba kumanyi bikolo nungu na kusanu bwane tubalulula kabidika kesi bubantu bajibavuluijangana mukanda wa Ngalatia chapter 5 verse 13 tonu kuji makumi abiri ni sambo nonko mjimbala mudini ja Kristo bwalu bwanwenu bana betu nwaka bigidibo bwa budi shikaminyi kadi nujumukene budi shikaminyi bwenu kabulu cha kusangisha nachi mubiji kadi bwalu bwa dinanga dienu nukwa chilanga ne mujimu bwalu bwa mikenji yonso iji misangishe muji ijimwe nji yejine swa mukwenu bumuji mujiswe kadi binwa sumangana binwa jangana nujumuke ne kanubutu janganyi ndino ambilene enda yimunyuma mwimpe nunku kanwena nulonda lukukalwa mubiji bwalu bwa dishinga jamalu wa mubiji didi difilangana ne dishinga jamalu wa nyuma ne dishinga jamalu wa nyuma didi difilangana ne dishinga jamalu wa mubiji bwa malu wa adi mima ninangane bwa nwenu kanwenji malu anu jibaso kwenza kaji binu ikala balombo jibwe kujinyuma kanwena mwishi mwa mikenji malu mabi adi mubiji wenza adi amwenekane chendende cha malunda mabi menji mabi masandi ditendele jampingu kupaka kwa manga lukuna kutandangana mukau chinji kutapuluka mpata jiyoyo muchawuji bukwachiki bwa malufu mana ya bundu ni malu aonso njinja njila numanyisha bwa njinja njila kunu jumuisha bumunakamanna kunu jumuisha jambeji ne bantu batu benza malu kabena bapyana bukalenga bwa nzambi kaji mamuma nyuma ajijinanga jisanka jitalala lutulu luse bwimpe bunanuki jibwalula matu kujipwekesha kujikanda kakwena mukandu kumalwa baji mukilisto Yesu bakamanna kushipa mubijini milowu yawu ne nkuka yawu kumuchu muchama kane bitu ikale ni moyo bwa nyuma twende bietu bwa nyuma
twendi byetu bwa nyuma kabidi tulekele kujitumbisha watupune kufikishangana munda ne kumvijangana mukawu bitu ikale ni moyo bwa nyuma twendi byetu bwa nyuma kabidi edi njija nzambi. Amen. Je vais essayer de lire aussi en français. On dit ceci. Exhortation à vivre non seulement la chair, mais selon l'esprit. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et la chose semblable. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que si ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est la parole du Seigneur. Amen. Eyo, bana banzambi, twakumva kubala kwa mukanda wa nzambi, nungo netumva musambu kumpala kwa tetu kujimulula kuji chisumbu cha tatu kasende ne tatu dikang mijibu batumbisha nzambi.
Wali wakajimo ulete kwenye mwimbe. Maisha ndi akaji makole kwa bantu kumungo.
Eyo bana banzambi tokumva kuimba kwa ta chisumbu cha tatu kasenda ni tatu dikangu. Nunku netuye mumugando wa nzambi musangu umwe. Ndima ndi jalele nituamba muchikoso. Mutu dituamba na njimu français bwane nous ferons seulement un résumé. Tuamba muchikoso bwane vese yonso. Bwa kumvo mene chaga di polo fundile bena ngaletia. Kipa chile kende kaka di chingany. Mukubala kwa shapite umuitanu mumvesi di kuminisa tutonu kumakumi abidi ni sambombo. Na kumone bwane chene bwal chitu di mwakubanyana boku kwata. Chidi bamba wane babi kiji bweku buji shikaminyi. Babi kiji bweku buji kajiji. Ani buji shikaminyi. Mon falanse tulu kwamba ne appelé à la liberté. Appelé à la liberté. Babi kiji bweku buji shikaminyi. Babi kidi bweku buji shikaminyi bwa kumuka kumibi kuya kubuji shikaminyi bwa maluma kane. Bana betu lelu tuji toa kulafa bwalu bwa buji shikaminyi bwa malu makane kumbuka kumalu buji shikaminyi kambwa kwenza malu mabika di buji shikaminyi mbwa kwenza malu makane. Notre liberté chrétienne, être appelé à la liberté. Bana betu mumvese yonso ito akubala polo uju leje bena ngalatia nika jilumulelela wabuji shikaminyi mumalu wa moyo wa bantu. Mushindu wa kumanya mijimu ya nyuma ne bulomboji bwa nyuma mumalu a moyo wetu anyi mumalu a moyo wa bantu mwishi mwajulu ni jiba. Paul donne aux Galates des critères concrets pour reconnaître la présence et l'influence de l'Esprit Saint dans leur vie. Paul dit que les êtres humains qui servent leur propre nature sont dominés, manipulés par des passions qui les entraînent à agir comme de bêtes sauvages. Ce genre de conduite est une fausse liberté. Ame ya di Paul mwikala wamba Paul uju wamba ne bantu badi balonda nkuka ya mibidi yabo badi balombo jibwe mubuko keshibwa ngika diluwa nyama ya muchisuku badi bika lani ngika dilu wa udika yuleje bwane ebu mbudi shikamini bulelele bwetu bwa mukilisto. Paul uju jadika bwa sengika dilu euke na ngika dilu wa buji shikamini bulelela bwa mukilisto naj. Paul uju wa ambase buji kajiji bulelela ngebu buji bulombo jibwe kujinyuma mwimpe. La vraie liberté est celle qui se vit dans la force de l'esprit et dont les fruits se révèlent dans la force de l'amour. La vraie liberté est celle qui se vit dans la force de l'esprit et dont le fruit se révèle dans la force de l'amour. Budi shikamini bulela ngebu buji muntu mwikala ulombo jibo kujinyuma mwimpe nyuma umuluila malu ajamu filo kumalu ajinanga budi kajiji babi kidibo mubudi kajiji bulelela bwabe na Kristo. Fatolo kubale mikanda yidi bamanyi bafunda balokwamba ne budi kadidi bwabe na Kristo kabwena bwita busha bubi buji bukolesha bantu mukwenza malu mimpe ajinanga bidibika le bilejo bumushindu wa bienzedi bilelele bimpe bia benan Kristo. La liberté chrétienne n'admet pas le péché
Elle encourage plutôt au service pratiqué dans l'amour, qui est compris comme le mobile de tous les comportements chrétiens. Nika dilumulele la wabena Kilisto. Mubena Kilisto kama yena kukinanga na. Mubena Kilisto mujijinanga. Mubena Kilisto muji kalolo. Mubena Kilisto mamuma ajaleja nyuma kujibena Kilisto balele. Kadi tutu mwana mbikondo bikatu yana mutuambe bwatoto badibambe di anzambi kunoka tataka. Kadi tujitumwa na kwetu katataka kukongo ni bantu badibamba ne tujibena Kilisto ni kajilu yabo ni ngakwidi yabo kaye yi leje bwane mbena Kilisto bulelele nanshe twetu bambi banzambi tukadi tufila mukawu ne kukinanga na munkachi mwaba kwabo tujamba ne tujibena Kilisto katu inimeja kumone ni kushungulula bwane ujimfumu wajitungu jinzambi mututumino bubi tuikala ne nyuma mulelele wanzambi butu jinabu mbwa kushungulula bwalu bwa muchi mwimpe bajiba umone kumamumawu bukalenga bonso bujibufuma kujinzambi kadibi kala bambi katwena tushungulule bokumanye ne umwambi mulombodi anyi mukalenge ujifuma kujinzambi naku twakulubu balwishi badibika la balwishi mukalenge musungu jibo kujinzambi bwalu bena France badibambane la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Samuel umvo jija bantu nungu bitu ikala twetu balombo jiba ekeleze bitu ikala katwena tumvo chiji jiso dia bantu nungu tusobwane bantu benza muchiji jiso jetu katwena kabidi twenzela nzambi mujimu tukadi twenzela mafwetu mujimu apa ndingambe nanga bwa ekeleze ya kwetu ni balombo jibayi bitu ikala katwina tujifila bwa kulombela balombo ji baji tunga nzambi tukadi tubalwisha bienze die bika biene bimwene ka biji mangalati ya bamba na mamu manyu mamwimpa di lutulu dinanga bunanuki di bwalu la matu nungubalo kwa amena kakwena mugandu kumalwa nash. La liberté chrétienne n'admet pas le péché, elle encourage plutôt au service pratiqué dans l'amour. Pratiqué dans l'amour. Bwidi kadidi bwetu bwa bena Kilisto. Kabwena bwita buja bubi. Kadi bwidi kadidi ebu bujubu kolesha bantu bwane twenza malu mimpa adinanga. Paul wakusukufunjila bana babu bena ngaletia meya bana babu ba mukilisto bakajikoko bwabatamba kwenza malu ajaleje na adima mumanyu mamwimpe munkachi mwabu buji kadiji bwetu bwambena nkilisto kambwa kufenda bakwabo buji kadiji bwetu bwambena nkilisto kangwa kujuwula mukalenga wajitunga ani bami nyampala bandi kambwane twetu di bambi banzambi mbwane katwena bamanyi mwakutumikila mikenji ijimika la bel ditunga jonso je la bwa bantu bandi. La vraie liberté est celle qui se vit dans la force de l'esprit et dont le fruit se révèle dans la force de l'amour. Kadi bitu ikala tuji numuchauti. Tumanika tuene tuenzela nzambi mujumu. Bitu ikala tuji nukutapulula kwa bisamba. Tumanika tuene tuenzela nzambi mujumu. Bwalusi mamu majamu enaka kumesi kwa abantu. Tudi tuwakula nanga mbwa jitunga jetu. Meme vanja hapa njinga kula mbwa jitunga ja kongu ni bena kongu mena. Baji kaba yubumvu mwakulunene baji bumvu nujanu mwakuba jungulwila. Être appelé à la liberté. Babi gidi boko budishi kamini. Diye di lolgu tuji bachi. Diye di lolgu tuji
mbwa kutuvulishe ne bujika didi buto kufeta mukilisto kamba kwenza malumabi bujika didi buto kufeta mukilisto kamba kufenda bantu bifenda penda bujika didi buto kufeta mukilisto kamba kwamba byamba byakulakula mukana mwetu mbwalu bwatu dibambi banzambi nasho bujika didi buto kufeta mukilisto mbwa kuteleshe mega abantu chidi bantu baswe bantu mbaso mkalengewu nobuti nabo mbwatwe tukukwachisha bantu kubalombola mujiso didi mweneka ne didi kabi didi so janzambi bujika didi bwabe na kilisto buji mukilisto Yesu. La liberté du chrétien est en Jésus-Christ. Ceci exclut toute idée qu'elle pourrait être une liberté de péché ou de pécheurs. Nous ne devons jamais faire la liberté la base d'opération pour la chair. Katwenu mwakwamba bwabujika didi bwetu tubwenze bulubu chintu cha kwikala chitu sangishe malu amibiji yetu. Kadi bujika didi bwetu budi mukilisto Yesu. Babi kijibo wewe ni meme kubudishikamini budishikamini bwikala bule tente mujinanga bwalu bwaba kwamba ne swa mukwenu bumuji mujisu ne swa mukalenga nzambi ne moyi ne muchimo weba wonsu mikenje ya mukalenga Yesu Kristo di mutu twajila kuiteka mu mikenje yibiji yonsu jiku kuiteka mu mikenje yibiji budishikamini bwetu mbwa kwenza malumimba adi atumbisha nzambi ni Kristo Yesu mwanandi yiye jinu kwachisha lelitone chendelele mujine ja Kristo mukalenga wetu. Amen. Tulomba nzambi tatu nzambi twasikijile bwalu bwa uju tuyishi lelu mumugando wa ngalati itanu muju tutapulwila mamuma anyuma mibi mama mabi anyuma mubi ne mamuma anyuma mwimpa nungwaja leje mushindu jubudika didi bwetu mukilisto patuji bikala ne jinanga jule tente munda mwa muchima wetu bananga mukwetu bumutu jibajiswe ne bananga nzambi ne muchima ne menji ne lunga ni bietu byonso nunkwebo bujibudika didi bulelela task dile bo okutuishi nungu ne utuvulije misango yonso batumanye bujika didi bwetu mena mukiliso bujichi mba kwenza malumimba tutulombele mukalenga wajitunga jetu ja Kongo balu batutumo na malonsa juwenza jana mimba adimikala kwa chibantu na kumbushi jitunga jetu mukafika kole mumwijima mutuva bende batufile mumunya ko mulama umulombo la nzambo yetu ni bonso bajuwenza nabo mujumu tulombele benankilisto bonso badi batanga la kamatenga maloba naye bambi banzambi badi bayishidi ya nzambi ubabulu le malo adi masokoma babo mvije bantu bebe balo mujumu akama na kubebe kijila babo benzi nungu tulombele babeji badi malalo ampitaji ani bantu banunu badi bigal mibidi mitege tenzambo yetu ambidi jabu nzambi webe ubasamba balo ba mese baji kons kubela munzu buya kakwena ni bwal kadibiyo ambidi jabu nzambi webe bobo ni basangala ne badi munzu buya bijilu ubasamba almusambi wa bantu ujiwe wa Kristo task jile tatu itabuja ku dibene shijetu katata kujiye ujuma mwakunu lama bwanenu kanu lenduki ne ujuma mwakunu teke kumpala kwa butumbi bwandi ndisanga dine ne kanu ichile bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondi byonso ne katataka ne chendelele. Amen. Yepa wetu anulame anusankishe. Yepa wetu anulame anusankishe. Chenane kwa kunyemena banaku
yepoa jibwedani, yepoa mabuani, zambi kuikuleto, o zambi kundekedito, dame soko kamelusi, ibwe jani Yesu, dame soko kamelusi. Kinasha udine mukusambi nemu